Sa atong unang pagbasa, gihisgutan nga usa ka hari sa Israel sa daang kasabutan ang Laghudas mi ila na nga doon nagyoy kalag ang tao. Maunang nagpaamot siya sa mga katauhan para sa mga nangamatay nga mga kauban nila. Nga ila tong gihalad sa templo, ilang gipadala ngadto sa templo gihalad. Mao na ang atong tradisyon nga mohalad gitag mga pamisa sa mga nangamatay kay mituo siya nga kanang naay pagkabanhaw. Pero ang nagsabwag nga mabanhaw ang tao mauna si Jesus. Diha na jud niya giklaro nga mabanhaw ta. Sa una di pa na klaro, pero sa kasing-kasing sa tao tungod kay image and likeness of God man ta, automatic gina ang gitawag nato kahibalo. Bisag di pa ta tudluan, doon na gitay kahibalo nga naagi kalag ang tao. Tuo ba mong naamoy kalag? Lingiyay mong tupad. Inakumusta na ron imong kalag. Kay usahay no, ang ato ra gyud pumustahan kita, kumusta man ka? Kumusta man ka karon? Ang gi-refer na to ana, ang lawas ra gyud, wa kay sakit, gwapa palagi ka, pila na edad nimo? Di lagi klaro, mga inana ba? Or sobra ra lagi. Ang imong naong sobra ra sa imong edad. Anang mga inana ba? Kutob ra gid ta sa atong physical, pero kanindot unta labi na diha sa pamilya ba? Magpangumustahay ta, musta man imong kalag? Ana, himsog pa ba o masakiton? Ana, nagsubay pa ba sa dalan padong sa langit o nagsubay sa dalan padong sa impyerno? Kay kanimang kong kalag, mauni ang bahin sa atong pagkatao nga maoy mo padayon, maoy mo dala sa atong kinabuhi ngadto sa wa nay katapusan. Unya og nagsubay na siya sa dalan padung sa impyerno, purting luoya ning kamot ka dinhig panindot sa kinabuhi, panindot sa balay, panindot sa kyanan, panindot sa imong nataran, secured gyud ka hasta dinhi sa asa maglakaw-lakaw, magdagyog paypay kay di gyud gusto anang init. Unya padung ra day ka ngadto sa kalayo nga dili mapawong na luuya no. Karon uso naman ganang di baterya nga kanang electric, kanang gamay ba nga fan ba, selfish kay tanan, ako ra gini, ako abot ya, ako ra ni, ako ra. May tato magdamo katong dako aron ni gana ba kanang maapil ang nas luyo, iya ra gyud ana anas naong ngari ana ari na mas buko-buko, nag-anam na gid ka selfish no. Nakaron sa ikaduhang pagbasa, niingon si San Pablo, ang nindot kaing assurance nga kitang tanan malangit kun motuo ta og mo salig ta ni Kristo. Nganuman kay matod pa niya, grabe ang gugma ni Kristo nato sa wap aga ni tamutuo niya, sa dihang kita mga makasasala pa, sa dihang kita kaaway pa sa Dios tungod sa atong pagkamakasasala, kinis Kristo nagpakamatay para nato. Yamo nang ningon siya, kung si Kristo dapig nato, kinsa pa may mukontra nato. Pasabot, kung ang judge suod na nato, kinsa may mukonbikto nato ngadto sa prisuhan. Di ba? Ang prisuhan nga tinud-anay mao ang impyerno. Ang tinuod nga kagawasan mao ang langit. Mo'y tinuod nga kinabuhi. Nya kun ang maghukom kay ang bugto nga muhukom maora man si Kristo. Unya kung suod na to siya, nya sa wa agay ta makigsuod niya, nagpakamatay na siya para nato. Siguro kitang malangit. No. Sige. Ikaduhang lingi sa imong tupad. Ing na suod mong Kristo. Ganun, mata na. Yung nasuod mo ni Jesus. So mo na sa nay atong angay ipangutana sa atong kaugalingon, suod ba ko ni Jesus?
Ana. Niila ko nga na ako'y kalag. Kinsa may ni-secure sa akong kalag? Ako o si Jesus? Kay wa ra bagi usa nato nga makaluwas sa atong kaugalingon. Matod pa ni Kristo, walay makaadto sa amahan kundili pinaagi kanako. Mao na diha, nindot kayo nga makigsuod tas Ginoo kay siya ra gud ang way. Karon daghan kaayong mga nahitabo sa kalibutan. Nalay suod kay na kong pamilya, kaning kapitan sa Busay, mga kuan kanang Pamador ang apelyido ana nila sa ilang pamilya. Apil yung ilang balay og ka landslide. Itong des Busay ba karon banda ko kay landslide. Oh, may grahe. Ang mga suod man gid nako nakamisa man ko na dito sa ubos. May gani wa tumatol pag so, dito ko nagmisa tong namatay ilang amahan. So kana bang panghitabo yun ana way siguro ugma kamo na say maigo sa landslide. Ana no? Or mukalit baglinog unya lamyon inyong balay nga tuslaw ibilin ra ning parokya ug ang kumbento. Haron ako'y mumisa. So kining atong lawas pariharanis mga balay, pariharanis mga yuta na usahay mag-ilog patas utlanan. Karon kinsa pay mag-ilog sa utlanan na ng ilang yuta? Ngagi dalos na mga tusubos, nya na gani proposal nga paibakwita na kay murag asa kutob na nga murag na miligro nga mo irog na sad. Kinsa pay mag-ilog? Muna usahay concern kay taning yuta, concern kay tani atong lawas, kausara ni siya. Katulang pag-aging paing, sobra na ros gatos ang nangamatay, natug sila, ni kalitlag, buhos ang tubig nga gikan sa kusog kay uwan, wa na day, patay na day sila ato. Ana ba? So, ang ato giduntang ampingan, ang kalag, dili ang lawas. Ngayon, saan man pag-amping sa kalag? Saan man? Ingos Kristo, I am the way. Subay nako. Kana wa gilan slide diha basta mo subay kanako. Nya unsa may dalan ni Kristo? Una, ang dalan sa gugma. Ang paghigugmaay. Ayaw gyud pangaway. Wa mo roy kontra. Ha? Husga. Ay pamakak. Wa karoy gi likay-likayan kana bang di ka ganahan mo dool ba wa ana kay na may usayon ako na nang gipasaylo pa der pero di na lami magdool ana na may mga inana kana makapaimpierno gyapon na gugma gani pasabot makadool ka anytime makaistorya ka anytime makatabang ka anytime mo nay way of love kay ang measure of love of Jesus is to love without measure. Apa mo pasabot? Ang sukdanan ko no sa gugma ni Kristo mao ang paghigugma nga way sukod. No na siya pasabot ana. Pasabot hasta kaaway apil. Kung nahigugma kas imong bana iapil tong iyang kabit in kasog naa. Kung nahigugma kas imong anak iapil pud tong iyang barkada sa suyok. Ana. Kung nahigugma kas imong silingan, iapil pod ng mga buangon nga silingan nga siging libak nimo. Nya, ana inyong gugma. Ana dili. Di mo kasubay isdaan padong sa langit. Kay ang gugma padong sa impierno, mga sinukod nga gugma. Kana bang gugma karon lagot ugma, depende lang sa sitwasyon. Mo man ta. Depende lang pader. Maningkamot lang pader kana gani mo inyong hinigugmaan siguro gid mong maimpierno kay di man na mo'y way of love nga gipuy-an ni Kristo mo na iya ginang gisumpayan paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo mao ginay sumpay niya wa na niya gi-break nga paghigugma ay kamo nya kutob ra diha sama gid sa iyang paghigugma nato nya giunsa ta niya paghigugma matod pa sa ikaduhang pagbasa mga kaaway pataniya iya natang gipakamatyan
Lisod kay pagpakamatay o kaaway, oy. Di ba? Muna ningon si San Pablo, way makapahimulag nato sa gugma sa Dios. Nga naman, iya man jud ang higugmaon. Unsa may makapahimulag nato ang atong desisyon kung dili ta mosubay sa dalan. Ang magpugson ka nga mosubay sa dalan adto gyud kas pikas agi. Mingos Kristo, available ni akong dalan. Open sa musubay lang. Pero di ka musubay, adi sa kumamugos nimo. Ang magmuadto kag bugo, imong tumong muadto kag bugo, nya adto ka magsubay sa daan padong sa Santander. Unsaon nimo pag-abot og bugo? Magsigig imbitas kito, uy, mingos Kristo ba? Tiara ang daan. Kaari lang jud ko diri Lord, ko ganahan diha. Bisan paghigugma kang Kristo, igo ra gyud mingos Kristo. Bye-bye. Ana. Di sad siya masuko. Kay nahigugma man siya, pero di sad siya mupugong kay nahigugma man sab siya. Unang di kita pugnas Ginoo kun moadto ta sa impierno. Ikaduhang dalan or klase sa dalan ni Kristo, ang dalan sa kakabos. Bulahan kamong mga kabos kay mainyo ang gingharian sa langit. Sige na kong istorya ani dinhi ang kakabos. Pasabot wa gid tay pangandoy anang kwarta nga atong tigumon, kanang bahandi nga atong tigumon. Ang kwarta ug ang bahandi ipaambit gina. Ipaambit. Mao gina siya. Lipay kay ko gabi kay daghang ni paambit sa ilang talento, ni paambit sa mga gasa, malit na tog slot, ugma tingali na akong ma-update ang total nga slot. Nabawi sa tong pagpista nga wa ko kakaon, gabi 40 ang daghanang sobra. Naka-bring house, unsa man ni pader, kalag-kalag nako kana, pangalag-kalag na nadaan. Nakapanghatag kitag ubay-ubay. Kay sobra kaayo ang atong kuan. Gitikit-tikit man sad, wa man naman sad maggubol. Sobra day kaayo. Nang nabaghuan lang ko atong nahurot lang dayon. Tikit-tikiton bitaw da, sobra lagi. Pero gigubol pa to, gi-display pa to diya, para itong gibuhat na to, nya damagan atong mga impiernohonon kay mga naong. Di gito, kuwang to, kuwang. Kay maura mangyapong gidaghanon na. Na siya. Dalan sa kakabos, ang pag-inambitay, dili ang pagdinauay, ang paghinatagay, dili ang pag-inilugay. Muna'y kinabuhi sa kabos, manggihatagon. Ingka ka na lagi mga pobre pa der, kusog malaki ng moilog, dili na sila tinuod nga kabos. Dato na sila, munang mangilog yun. Ang kabos, sama na Mother Teresa, sama nilang St. Francis of Assisi, San Isidro Labrador, San Vicente Ferrer, nagpuyo nga kabos, siging panghatag. Muna'y tinuod nga kabos, mabita din sa ato, kinsa may kasigig balik-balik og slot, sobra na ka 20, sobra na ka 30, kahigayo nagsig balik-balik, palit ang mga kabos o kadto sang arang-arangan pagkabutang nga naay kasing-kasing sa kakabos. Siging balik-balik, pero kanang mga dato, kanang sigig tigom sa kwarta, nya una-una kwarta yun, muhatag nagkausa, nga inig-announce na sa nako, mingot, sigig announce, di pa tuigong gihatag nako, mana na. Pero kamo na mo nang huna-huna. Sige baligyag slot pader oy. O pa man ginamahuman. Naana mo, impiernohonon mo. Ikatulo, ang dalan sa pag-antos, the way of the cross. Di na lang ito na elaborate. Klarong kayo ng cross diha. Pasabot, higugmaa ang imong kasakit. Kay maunay dalan padong sa langit. So kanimoy tulo ka main properties sa dalan nga ipasubay ni Kristo. Ang dalan sa gugma, ang dalan sa kakabos, ug ang dalan sa pag-antos hangtod sa kamatayon. Siguro gyud kang malangit. Sige, lingian na imong tupad katapusang lingi. Yung naganahan ka mo subay anang dalana. Sige, pangutan ba? Ganahan ka? Subay anang dalana. Nga may yung ganit, ganahan kay ko, na pwede na ka mamatay. Sige, manindog na ta.